Alun kisah saboh riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh di Mungon Barat di saboh tempat nuno caritra. Nasidro anu di mosi ada, lam jut saat tuangan koma, ditanyong ba'ama ayah jinopat dilon rindu tat kena rupa. Tong hudip mepat alamat, ulun jak sedot awat keraya. Nyoka meninggai mepat kejirat ulun jak siat lun baca doa. Di poma dan di ayah, lun jatuh ngupah lun bibu gada. Kanasib danyo kenda ba Allah, hadapi susah tetap lun sabar. Poma anemu tua, kendak ba Allah getanyo sabar. Bek putuh asa cobaan Allah, ya Allah. Sabar ngon tabah dudo bahagia. Cara geron dalam doa kali ba Allah, ube musibah beletro dekat. Aceh beaman belero darah seramo Mekah bukong agama. Seramo Mekah bukong agama.